urashaka kuyakata wowe kubera ko usigaye ukunda kurya urutoki. Bizo tugiye kumushakira ikintu azajya barimo kuryaho kugira ngo arye urutoki akoza hasi. Bum. Ngiye kubanza kukoza iyi pome kugira ngo arwane nacyo turebe ko byamukiza imiyoka yo mu nda, dore ko byamumerera nabi. Baby ze pome ziraje, ze pome ziraje, ze pome ziraje. Akira se pome yawe. Urabujijwe kongera urumva kurya ibitaribwa, imfunguzo, ibiyiko, oya utyo sha utyo. Kubera ko pome yabaye nini nk'uko mubibonye, tugiye kugakeba, tugiye gukeba ipome tumuhe agace gatoya. Iragarutse kawe gato none gafate se, fata urajya ngutamike njyewe, fata ariko ujya wiga gufata neza nk'abantu b'abagabo. Reba ariko grand frère ukuntu abigenza. Izya sha. Nuko inkuru yacu yaje kurangira, Bebizo agerageza guhekenya ariko nta ryinyo yigirira. Ubwo murumva namwe ukuntu biba byagenze. Iki bakita icyorezo Bebizo yadukanye. Il mange tout. Télécommande, cadenas, clés, vêtements, tout. Téléphone. Même ses doigts. Non. Ntabwo barya telekomande. Uzajya usaba icyo kurya, wabuze icyo kurya wowe. Inyonyo, ineke, potage, amata, iki kindi? Na potage nabivuze. Bebizo uramenera telefone uzangurira indi. Ndakora? Aha. Bebizo ugize amahirwe sinari kwishyura. Okay, wavuye kuri telekomande none ugeze ku ntoki. Nta muntu w'umugabo urya intoki. Urumva? Tugomba gushakira icyo kurya. Kizajya gituma ureka kurya intoki. Pepe nawe.